Ia fatalo fatu vole po yaman malu la tinu tato whairua I fo I nei a fiafi. Ile pa ia malu I tamali I whailaunga a pe fo ia ona le tu se fat fai taulanga. Ia a me se fo yo to asingsina lo tapo e mai mata malawa I nei a fiafi. Ali matamai tai talofa lava. Ia la to ona nei o Isaia. Ia tātou whelua I whailunga tātou pokalame pe on tāua te ilua vai aso mawhai o Lou Soifua Maloloina O lo o iou lava a ao. Ma ua mawhai ona watulu nei pokalame whai pea ono le lango malosi le Beta Drive Doctors ma le Beta Drive Community Trust. Ia wha pea ma le tātou leitio nei o le Radio Samoa. Whawhitai I nei sponsors o lo mawhai na whaatino I pene pokalame tātou te whelua iai. Ia, whetu whai fo I se teime mulmulia ai tātou a mata atu whapena ia te au. Ia, ai whai I watu ai au tau ias I pota I tasi tātou te whelua iai. Malo lava le soifo maua. Ta tono lo o manuia me omo eui lava na malulu o leo o tātou whao. O tau o ngā tono o le tau malulu. Ia, whawhitai le o te leo lai saunga le mū le te vāenga te leo le nea tunu e uina tā uma whulo longa I le tūle I sasae ia le pito I lunga ia le ana uwha na saune fo I nisa ta wai atu wha le tonta iei le aso nafi a ia e whaftai o lo wha peona to recover le lei fo I ama wha pena wha ngā solo I mea taunu whai mo na ia tangata ia a o le e ana fa ilo atu fu tatu tulanga I tatu sponsor I mele ia tatu le clinical Beta Drive lo fa nga yu pea fa nga solo I nga lunga masani fa fo mai lo va ia nga singa ese ele nga tele clinic I Mangry I tafana McDonald e te longo fia clinic na te vale le pasi pe te so le pasi na te vai matu tafana McDonald te so tu fa va tu I tafana au lesi clinic o lo I Manrua I le vanga tonu na I le public library o nai o lo I o nanga fa fo mai mo Beta Drive ai o lo fa nga solo pe I le vai ngas se bene ai mai tau o lo e sele mana I le me fa le appointment a final appointment e te alu watu ava ai tonu o te me te leso ona va ve alu fo I te alu fu alu time Iana la tue rola va ai o tele umfoina fa tali mo ia ye taimi ngasnga se pe mai a wan am na me vavis for son ia e really pe mo se vanoa ia vai tai o le fiafitela na mo vanoa ia fiafi mo isi le lavatu em fana to so vanoa ale mo I mangele em fana mo I man real po fe lava me mo no ia ai fauto ina pe ile tulang vole a ela ngonna lava e te lunga tingaina ia awa no foi ai alu sa o le falmai po le a lava te milas awa te musua a ia alu vave le falmai le anga ia mea e te tau no sa o le falmai ina ia fa pena fa tino me town fight ia le ngata le ona masani ia me tau vai ngas e fa pe fola tuinga fana witi ia mai matutua te tau ona fa la to tupi pui lo fautu ina pe e nga I fa tu ai lo fo mai fa la ia le aso mai so fo mai na va no clinical Beta Drive sau yai nei pau e fingo fia pa vili fa lo po na vili ai watua e file la tu sound mai ia lo fa nga file tu langa le ia va pena le fa tino ma te le tu flu tu covid ia mai si tu to mai tina tu si le fia fa vai taimi fa nga solo ia alo I folo nga la Beta Drive mo to mai sila na I fa le tu foi le fena mai fa la tu pu e ma fa yana na watu foi fa tu inga fale pe fa pe wa I se tu langa le malo fia o le ma fa e na mai te fa tino la tu pu tau foi o nei me o tu pu o tui e wha e sanga una ia I lunga tātou puinga wha natura ina ia wha malosi a wale tau te I wha mai tai tasina wha tu pui e le wha pe tasi tui e kawa mai ngase tele e tō fuara ngase malona tu pui nai tau ana whai e pe ona wha tunuina I le vai taimi ma le vai tau e te tau ona whai ei ai
o le taimi nei foi o la foi fa nga solo ma to exercise la fif nei o la foi fa exercise ngai 19 Richard Beers lo foi ele exercise le ta o step exercise a fa tele I lo ia ma ne pele te mata exercise na langa o la fif nei o le la tal no to meto exercise ma meto sami a o la fif nei fa na la te mata e fia a wa ya la ya no le te fa fu te le tau nai la I te lunga tama istepuna ia e fai ia masani fai ale le e mutua le mana ia e fai ia solo te tas ia fia fit terminate po le on le fitu sala o tau fai u terminate pe po o ai wo le ole a fia finei wo manatu ona le wa ole o tau fai u mai le masina ne o JUN mai tau fo I le luva sala sa utal no tu I le tau o le Soifua Maloloina tu paoli ia le fa pe fola na oli o le la pe fa lau tele msa o bleso nei ina ia fa tasi mai ali mata mai time fa nau mai matua I le tulanga lava lea I le tulanga to exercise ma ma le tau mafa paleni mai tau le fo I pe o tau so o tele o fiafi tau te mafutai o le menol Soifua Maloloina e tolu ona vaenga taua o le vaenga fa le tino o le vaenga fa le nganga ia ma le vaenga o le mafau so o le physical o le spiritual ia ma le mental vaenga na tolu ia na utu si fo le vaenga fa le nganga o lo po umana tu mata manga I tum ta upu winga fo I ia o fe ngai mal tulanga le o wino tuspa ia o mena e la tatu le o le fina ale ta upu la fa tonu ala I le tulanga le tau le tino ma le mafau tino ma le mafau langa tele le nga le vaenga le Lou Soifua Maloloina ki sala le fina o la tele tano le tulanga o le prevention langa le tulanga sili na nga I tātou ina e tam fai tia le a whaina po le awalava ne a whaina I nei meo ngas a o mela I e lua e matautia lona ngā I le tūlanga tau Soifua Maloloina o mela le e lua pe ono whata o le physical po le tūlanga le tino ia matukan mawhawhau e o ngala e mene tolu tau o le me tau sami o le whaamalostino ia male malolo ia lava o mea nai tolu e me tuata ua mea nai tolu I le tino e le mawhaina whamaile Cecilia tuilesi e tau ante tusa mea nei wa a le anga le si mea a whaina e fo le si mea a le ato le si mea e whapena e fo ina a whaina le si mea e te tau wa o na o ngatasi mea nei tolu ina ia whapea e whawhanga le tino I mea te tau le lein whai na watu lena whao ngā ioila ia le tino I teime whai au exercise ma mea na o ngaluenga masani le teime ai mana o mia la le tino le malolo le lei leila na tatu a matatula le tulangana le tau le tino o tau me tau sami ia a whai isa YouTube ia wawai ia matamata e le tatu slideshow na fa solo tueta tumta upu ne fiaf ile tulanga le tau le ile meto sami mal exercise fa tasi me lua ele ngata na le elo mafafau e matala ma fa pena na le fa tontonu ma fa pa le o me lua ole exercise mal meto sami le ato le ngata la lea a fai le lelo mafolo ni la le fo la nga luenga o la wa o nga me o fa pena I le ngata le ainga fa pe fo le me o fa nga luenga po o nga fa pena ona le ato toa wala e tu so la ato to le tono rutino ia ale ngata fo la lea o le fa solo e ona le ia o maso o pona ivi o wawa o me o maltino langa o mea na le whawhanga I mea tau samea, but ai a whaile exercise e sanga wha amalo si e la mea na. E le ngata whaila lea I mo whaanga I o inga la na maso, ma pona iwi, ma me whapena. Ai te tonu atu au vaenga na, e iei ia
tūlanga fōi a lean tata ua lisi taimi o meo puinga wha natura. O mea lana lai tusa o meo whaonga ina o mea e le mawhaina wa ai atu tatu. A lai ngā ioi tuna. E fesu ia e mwhapenana wha maa lo selo puinga wha natura na e soifua mai maoi. Me le whapalangi o le natural immunity. O le mea nā, ana nei au te le isau. Sa sau koi le 7 sharp. Ia sesi fo i suenga lata mai i nenu sila. O lo sanga wha malasia la tu langa le exercise e sili atu. Nai lo le tamu fo i inu whala au. Mo le tu langa le i le ngasi wala le depression. Ia po le tau wha le tonu fo le mawhau whau. Po le dementia. A mea umai wha le tuna mawhau whau. E au ngate le pā leni le meni o lau ia leilo me tau sami ma le leilo exercise. E nei wha peona sanga whanga ina ia ma vaenga o mui tion tatou tino. Ina ia sanga wha mahalosia. O me foi lai le tau mwhai tui pui e tau mwhai una ia mahalosia tili. Me le tau pupunga wha natura le nau taua. E mana o mea nana e pisa a le leilo whanga le exercise ma le leilo me tau sami. E whapenana mahalosi alo tino. E te whalongina mahalosi le tino mawhawhau. Hatu ai malanganga. Ina ave o ai ala ia solo leo lo whaasolonga me umon leo langa. Ia, a whai e matamatane o se ata whata i tai mo me tau sami. E ele plate masaina o whaasa ali o te fwoi ai la fwoi lunga le interneta awa ai ai. E ele plate e whaingo whina whaasino tatu me tau sami. Ina ia tau sami me tau sami e talawhia ngai ma ato atoa. O le atala na ia e whapea o tusa a vailua awha le plate. Leno ingo le awha atoa le plate o mea tau mea thio vegetables. Ia mea whapea na fuala au aina. Ia tua tele a mea na me tau sami. Ia ona toi vailua le lesi awha na iai. Ia tusa la o kuata. Ia iei mea ano. Ia ina mea nei pateta, ia po le talo fwoi pa le whai pa o maua. Ia po le sweet potato fwoi po le leisa. Ia a ia fua lai mena uone i tele pa lava le quarter plate iai. A o le silo quarter plate. Ia o ina lai ma waisina mea ai le lei fwoi le tau tata po se fasia. Po vi po la lava le ano manu lai maua le that time. E fua ele mea tau susalana a se atalana e whaali o tia teu tau. E fua tau e mea tau sami e whai. O tamaiti la e whai se e mana o mea ta e titi te metia le whaatele le titi o le mela tau mea aina e mea ano mea tau carbohydrates. Tele le mea fua e mawele energy. Leanga e active a tamaiti mai ta tau wa ona tau tele le titi. A e awane i over. Wa e leanga fua pe a tele pea. Ia, au tātou, e tau wana tele tātou ia tele ai meo laula au, aina. Ia, ina ia whapena pāle nila ngai tele o mea la iti nei te tonu mea ni i la iti te tonu mea o lau ina i mo vitamins o minerals, ma isia mau mea nei te tonu e au ngā tele mo le tino. E tau lana whapāle ni lelo pa lau plate wapenga, inga ia maua uma mea talawhia ngai. Ia, ona a tui wholola i le tūlanga tau le ngao. Ia, o le ngao a whai o ngā whao ngā o i le tūlanga le ngao i mea tosam i a whao ngā le ngao le lei. O ngao le lei, o tele o ngao le lei e maua i mō ngao i e le toa. O le whai tata e ngā e talawhia ngai ma le lei. O le ngao taunga tāle, ta o le olive oil. O le oil, o le ngao le lei ana e tele i le tūlanga le lei, le ngao na. Ia, a toa maisinga o nai tu te tai falling of e le toa. E le atulanga o nai e au ngā mo le tino. A le ngā o le toa. Ia, o le mutua te le ala whale tonu. Ngā o lai te le pipi solo i vanga tonu. A mea ia la toto. Ia mwhapena nā rua lunga toto ma mea whapena. O soe le whatu ma mea leanga te le mo ngā o leanga na. Mea la nā po le hala tonga a whainga o mea tau sami e whai e matali o nisi taimi e whai ia supo ia pe whaingi stir fry po alawa toi ngā whainga e whai ele ia kuka a ia fua whapena i tele ia mo vegetables
ia mafua lau aina na ia la itiiti si mena ia matu leo tātou te le le me ano fai moli me tau sami me la na tau mafa me ano tau mafa male fati tau le oni over te langa ole masoana i tonu me ango ole suka na e masuka ia malu te le lunga suka tātou me sa tātou na mo ole suka ia fai te ai ia ile mitulanga fo na me ai te le masoa ia le te le mo le to telo tangata matua ele anga tele masoa tele suka le tamo faia ia on i tango fia tele tulanga le langa le tu sapete petele mai suka a sanga fai pe lo tango pe email me somali e fai ya e suka me la nai wai e fa solan mat tua im fa pe na fai fo tata pui nga fa na tu le fai ngofia na mau ngas me la na a o to lo tulanga le la tata o to i me tau exercise ia e whaingo fiela na o whatasi mal me tau samina lele Soifua Maloloina na o nai whautuanga la i tia nai mo me tau sami ia e ina iatana tu atua i le whaingo me tau sami taua o na fuafua lele taimi mai tu ainga me tau sami e whai me tau sami e tele me o maua i nei e mawhaina ona fa ato ai me tata no e lungal plate me o mea ano o mea tau ano manu ia ma mea tau fualau aina ia o nei fo e fai ma faina i vai ainga tasina me fai tete langa o le taimi o tu sale vai ainga ma le amata ma le fai ainga o nei so ona tau mafatele i mo le taimi vai ainga wala wasina fai pula po se me va pena e fa vai ainga ia a fai fa na le pu vai ia le tele langa le vai ia le tele o ai nei me inu ia ele ai lava se si vai inu e silia tunai le vai manino vai uli o le vai na lo fautilanga e mana o mia tele tino le vai le te lia pe lu le tolu ia little e mana o mia tino i le aso tasi me na mana o mia tele vai ma tel fa vai le faina inu i tatou tipo vai fo ie fa asumali al fa la vela ne vai sumali e tele sukala ia ia pe onto vai fene vai i fangu so vali o lo ia ne ia e tele to nga fang o fangu ia fa nga ele au koleni ele ia la mo au koleni langa e la manga miele suka na e molato fa e mo mele malo si fa ia exercise me la fa e wole so tanga fia fuesi ia ma vai so maliele ta tele i fale lo ia faisi tele sukana i tonu a fua nei mo sipun sukana ia na auto vai lata na ole matua tele sukala i tonu me na e fa fautu e o la vai mo fruit juices ia maisi a ko nga drinks ngai fai nei ai tilo le content na e tusi wa e pa fatula fono ina tu e me la tonu vai inu nei ai tila ia le sukala i tonu e whaia si tele sukala ia ana winga ia alo ma vainu na tele suka e le o se mele le over tele suka tinu ma e wot ta tele ni to nga vainu ia ma vai fo na fa asua malia ta to le fale ia ele anga tele so ona fa suka a fe fo lo ti ia pola politi por coco pola la awole so ona fa asua malia ta one five for 5 lei o nei tanga tele ia onai fa ta ingala na masan i nefu etinu masan i te ala malta le breakfast ia o masan i lavai maua le wheat picks ia ma sina polisi fo i molmulia le toast le taiao ia wala ma tu na mo tatou ai a fai o stanga te fai nga luenga mama fai tele nga nglas em fai na fa tele te fo lau tulanga le me ango po o le masoa me masoana e mo na e tele lo malo si la so mo lau nga luenga ai fel me alu tanga nga lu na no fo la so ato ai nga ina o lima vai mamat ele le lava o fai se over tele o le mel so sampe so nga tanga le suko mena e ta fo na e no fo umile so ave ta vale ia no fo ofisa e leo se me lino fo umi e taua na fai me tu ilunga e falo lo au
ina ia wane ia umi o sanga tu mau pel le langa e on to me sai la lo vai e on to ai to fa pe na le ona fa le tonu tele me on tu pe so ko tanga tape alo se beia nai alo to nai la vai alo ilungal fai ai to poemo mo lo stroke ia sau fa le lunch ia a mo ni me ai fa ngo fai le fa le ia ni ia se mo fo nai sushi me ia mo fa ia po nai o tanga fainga lo fainei fale inga ia sina me ai taun talile uli ai pe tele ata tau tele le fiafia to a fa malo sile sa fa mama faile sa inga ia nai matua vai le lo plate chulanga o mana taun ai pe no fa tu ia tele le me ai beto sami mo fala au aina ia ai titi ile tulanga tau me ai masoana aina ai lo me ai ia fa pena masina me ai le sina ano manu poli apole alava pole povi pole alava le ano manu le faonga e faile me tau sami le fiafi a mana mea nai fai mo vai ainga ia onai fruits po alava me mo tele le apula to ni temi o le moli foi mana ia tele moli ne vai tau a foi pes posimo po asi me ia me o mana le fai vai ainga ai na fau tua toi imo ainga na fai an tele toi nga fai nga moi fai mo wa tamaiti va i lunga internet me nei o lo ye ainga le e fai na fa ton wo ia tatu me to samina mo waso tai tasi o le winga na lo tanta o mo le plan le o me to sami le aso ina ia wana fa pe o tele le siaso le ai taule le siaso e tawana tusa ma fa so le me to sami le aso ina le funa fa nga le tino ia ona tatou se atulole tulanga to exercise e pe falling fole me ine yeso le exercise ia atone fo ona o fainga fo le he temine o mo faina e alu le gym o mo faina na fai le me wo fai e sumpa maingo ia awai tele aso sa la na tanga ta alo la fai la to exercise ai I tua la vai ainga pa ma fo I me sais fa ngai Samoa me ta tau foi mai nu I tua ese le tele le exercise la sa fa tino I tua I fale ma lala fanga ma fuanga sa ma sani I fale e wa o ngaruenga umai fai I lima fai de malosi le ngata I tai le fale a le ngai iuta ngai ngaruenga I te o mai fo I tai ma se a monga ia o me o mana e esele nga na vai tau mena na malo lo se tele tu a matanga tsai laso ono le malo se exercise le exercise langa exercise e nga tele I e fa malo si ai le tino e tu fa malo si le tino ia anga tana o mena ta o pona ivi ia mawawa mamaso ia maisela tu langa le tau immunity le puipinga whana tua le whatua e au ngati le exercise a. Ia inei laso. Inei ai nusila la tau ina auto silfia tele tua ngā exercise whengo fia mwhena whai e tau le o fo le chimpe a whape tau ngata tele mo oi. I le ase exercise sili no le pisin tau ngā fia no le exercise whai ngā ruenga le whale. O a lavang me whai le whale I le aso ma le aso o lau exercise ana a matai tau na a matai. Ama faina esa vali le pakana lata e apolo sa vali wala le leitele. E o tusa o manai mena e sanga wha amalo si e per exercise e wha popo lau ngā luenga le whale. Wai a whaite no fufu whale le anga tele la i te tau ana whaisina me wha anga ioi. Ai ama whai ona tutu atu I lunga le savali. Hole le savali anga I me saunga le me ona I alu fwoi me o noa whainai. Mai se o paka me le savali vali o lei paka savali vali ai. Ia mawhai do malo si alu ma malolo. Ia a whaifa isa wila. Ia waso nei o na fwoi tangata lai tau sila tu taifau. E sele me leo mele taifau le ta inga oil exercise. A sa vali ne ma tos lau taifau. Eleo tamai taifau le titi fo lele alu mea feo lolo malungatu. Ia tamana ia roma toso. Ia ngā tele mo le yeo mea nai wha amala sui lo ngā ioi. A le wila la ia ole taifau e aluma tai e au ngai whai atu au exercise
Ia o nisi e o swimming pool, na e sa vali tona swimming pool, o nisi fo e o team, se fai team la o fai uma mena, ma nai e tele o le ngaluenga na fai whaatasi ma isi tangata. E se leo ngā langa e wha maalosi les tangata. Pe e tau wha vai e atu lai o isi e wha maalosi atu e fai bo. Mena lele fai mea whaatasi, fai wha kurupu whanga e. Ina ia wha maalosi e lesi. Ia a fai fu over tele lesi malo lesi e pana se fa tali mai o la to tele e se sta fo e fa pe down of tu na is so lesi ia a nga fatia fo la lo tango e fa nga mo mia mama fo ia ina ni se me na a fa le fale fa nga ia le gym la mo me na se sala na exercise la na fa sanga fa malo si a tili la tino a mai le se lava le tula tau le maso ma wawa me na ya nga tela si me mafa e nga tela ta tula e fenga luang ma mafa mai fia i tango i ma losi e nga tela me nga luang mafa na fa nga e fa ma losi a tele lo tino o le mutu se le fa ma losi a tili la welo malosi ai sanga fa malosi te wale tele al fa malosi o le malosi se fa na lo chino i tulanga o mene uta ua mesa ile mele lo pupunga fa natura ia e o fo i me to fa longa te o le yoga e pola ia o le tu sa o le fa no fa sa o le tino ma vai me fa pena fai mali fo le ia me fai ana fai oi a fai fo ni kurupu le fai le tele o le tele o kulupu le ngate kulupu Samoa kulupu isi atinu ma kulupu mix i tonu community lai nei temi nei lai fa nga i mo community homes community fale community premises lai nge ya mangele tele o mo community places lai fa nga i kulupu nei ia fa nga o join nei ma fa nga wai le ni ele to ngia mena ia fai fo ia James ia anga ie whanga e se le mena le fai i le town center mangele le mena fai tu ia so umale fai le supanga e a fai tula nga ile tula fai le supana ia le fodo sau ne fo le tio fa sala o te sau ia le sumpa le fai o tara ia e se le mena sumpa o nga ye au alon le sumpo la fai fa se baisi ma tu te tali ya ma fai sa pe ma le ma fa lu ya ala o fai lo exercise e te le o ma tu ma fai ala o nga yo tino ma nga mo o le aso e si le sumpo na tino i le sa no fu mo tal no le anga til na me te o tre fo disi tala le ha le fai le exercise ia e fia ya ma lu ma fa nga tino ine fa pena sanga fa malo sia ia la fasin tato malo longa ento tato fu male to tal no atile me a sa no me sa comment me tau i me tau sami ma exercise ai o se te milano o te sa nga anta ua na nisio ngasi e fai ma fa taita inga i le ngatelo nei me ia tato te filo la stai alo lavale sau no ia o leo tātou te tali mai il tātou pokalame o Lou Soifua Maloloina o iou lava au o lo tātou tano le pōne tulanga tau exercise ma mea tau sami i ato atoa na lelei mo le soifua lelei soifua manuia ma soifua lau lelei tulanga tau le good health e ele mea na pa uia te au tulanga le i tātou whaamalos tino ma meto sami wa tatal no ne meto sami mal exercise wanga lo ta watu tulanga i mo tau exercise me fule anta tu o le rest sata wa ile ma to watu le fa mafa e o fa tasila le lo meto sami mal le exercise mal lava le malolo o le fautua nga la le ia ato le valu tu la te malolo yes tas mena e ia le po e malolo ai ia o selu taule mo tatou ia whainga lunga po wa te taulana e moe leo e ato la valu tu la o le moe motu langa o le taimo le moe o le taimina e to e pe o le to recover ai lo tino a mai sala le mafofau
e whaile tino e mwhana e malolo malo le maso me umana ale mawhawhau langa e whengatate le malolo mawhau pe ale moe me fo nai e mela nai wha amalase le moe ina ia matua malolo a tolu sina e se i recover langa e tele mea e mana o mea tino e tue wha fo i tua ina e tue sao nielo tino mo le siaso mela nai te tau e au na lavalau malolo i le aso ma le aso ua te whaatamala ai tātou nei e mawhengalapo i hatau tuana sau whaile lelau schedule ina i atoa lelau moe na awai tu sapu lalo malosi te me taltunu mai ua whaamao nia whaafia i suenga ma e ua o ia i tulang le mea leo le ato atoa o mea ia mea tau sami o le exercise ma le lava le moe ua nisi ole whaasolonga ma le trend le wele vai temine ua amata na vave maua i le telo tangata i ngasi sa tuai na maua i asola whaateta inga la o le kānesa na ua nisi o vave maua i ngasi kānesa ua amata tu le whase fulu lima se fulu ua maua i amata maua tu nisi na le kānesa o mai sa tele na whaali ali mai te mua mati tua tele ai tonu mai o tangata lai le lai saunga le mu le chelo nginga ska tangata lai e o male te meeting ale matu le lai fai ala ko exercise tas tu sa fa apolal matu tua e ma fai ana fai exercise fu lo matu la ya o te fa te se fu me la fe la ti ala la vai me fa ta yo ya lo tin ia fa peona wai wa mai tau ne pe ma fa ma ni tu langa le nanga tele ai le fa nga fo lo ma fa no fa nga i pelo ma foi me ma sani me fa ngofi ina ya fa pe na fa nga i pelo ma fa lang ar tu le fa nga le pu ma sani fo le fa pa lang fa pe use it or lose it e tai fa pe na ile me tu pu mai le tino ma fa ma le nganga a le fa nga ina e fa solo atu ina pe fa solo na slow wa pe lo me la night e va ve fo na mawai inga se o le dementia ia Alzheimer ia o me na pe fa solo ma tu ma ono mawai ai le te taina mawai pe afa pe malosi au me le me me ta wa tu exercise o le me tau sami ia le masa ia malava lau malolo o le si tu le tu langa le mo le tatu exercise len tau ia a mese lava tu langa e fa solo na matua a mese lava i tamaita ia e ofo ali fa solo na matua ma pena ona tupu fa au tafata toba fa to se swaitu o put on weight o e vave tele le gain weight ngata a fa solo na matua o tele me o sui e tūlanga me o me ia tau ho most tonu tino i mpa na na whaatupula ia le ngā o i tonu tino ia o na whaingo whiela na mo o i ngasi pe o tuto maurunga o le suka o le whatu o hao ma me whaapoto ma temina mea nai au ngā tele exercise le ngata ina tua i la loro paunga ia wane i maungo fie mene a ia wha ngā unga mea lai tele na whaaputu tonu tino ia waine i ia whaina lo tino mai le telo ngasi me whana tusa la foi po wha mai pepesi nei vai tau pe whana tau vai il COVID e longo fia tangata e le lei tele me tau sami ma exercise ma lava le moe o tangata foi nai e tau le maua le COVID a maua foi e te le mutua i ngasi set pe furu masan e sia langa lai le me e whaatino lo tino me pena ai a whaale tonu i e whengo fifa lana vawe langa lai whaale tonu lo punga wha natura lo talatu lewa noa a whaisi nga whaasoa i e whaatuwe mai tulanga lai le tau exercise ma me tau sami ia pole afo sa oe experience ia i whaatuwha mai nia fiaf ia ona tātou whapena whetu whaia tu sai ma tā upu nei i mō le soifua manuia soifua lelei pe le tātou leu talo le tātou mata program o Lou Soifua Maloloina o lo iau lava au ale ngā moni na tātou program ia tau longo te pea o tō i mea tāua e au na fua i
I le soifua lau lei. Ina ia maua lau malama anga e te whapea na whao ngā te tau wai whao tuanga me me umai watu. Na ia solo lei lau tino, lau mawhau a me se fu le anganga. Ia, e nisi o tamali I po uso foi sa au talno iai. Wai lunga le valse furu man tupu so sang. Ai le ai ma singa so iai. Ale ma ne fo ia la tino. Tanga tau tatu tino. Ese le ma ne le tulanga. La wala to moli wina la to le tulanga le le malosi fai o fa malosi tino. Ia fa tino ma fa malosi tino le ma wo nei le fa te le vai nei. Fa tino. Ia ma le tulanga la ia tau sami ma le tau. O le matua le e fe lona tai na i sama tu fa file lo fa pena. O ma te tua ai le ele o yini ngasas. Ai fo se mo ngasas. Ia pena se tas. Ia na auto lo le chef to se fu fa se fu o lua to fa ngasela wa no mai. Ia ono le mea lava leo le fa le tonu atu langa ia wa vave na maua I tulanga. E mo ye mo meo ngase e sau lunga le toto po o tua a sau mai tua a. Se sa o chin sa na e sau te tonu o tatu tino. Ai e mawhai anof no whai a chin sa tonu e le sau fofo. Pe a e le whai me ono sau wai. Wha te tainga la o chin o le ngase le suka. Tele e mawai I mai suka ona o tua a sa maua fo ngase le suka. Ia ai fo nisi sa tua sa ia tua a sa maua ngase. Ai lai leo maua mai suka temni. Nana winga lai le fatino ino me tau sami. Hala o exercise lai ele chini ati oe ai le o mawhai el china ona whai loa mai fafu express. Me la nai e mawhai ana tau fio fe tonu jeans nai le tau o mo le tau se a whai e te loa wha tonu ma whai tūlanga umana pe on tatu tanu le whewhine ia. Wai whai manei mea ina i awan e o tūlanga le wo i nisio tātou o le tau wino whala au. Langa e mo I le furing whala au ai langa I side effects o menu whala au. A over foi na inu ia e te a whai nei lula I whala au. Me la nai e whautoi nei pea. E tusa foi la pe te mau whapeo laua e mau ala e ngasi le sukala whateita. Po toto maurunga. Tali tonu mai o le hao ngai o le exercise ma mea tau samia pāleni lei. O le matua I hao ngā. Wai le whapeo la fosi tele. Ai whai maali e build up le mua ina e train alo tino ma whai lo tino o na ngai yoi te tonu ina e whangai yoi tu ai lalo toto. O le matua I au ngā menu exercise langa e se fo mga o leanga na iai tu I tianga o leanga le tonu. E train e fo lo fatu. E train lo e yalme cardio respiratory trainings ngai fai pe a fai exercise. So lai train e lo manawa train lo le tata le fatu na ia wha maa sani I le tūlanga leo o le taimi e mana o mia ai pe a wha anga I le tino ia me le taimi e malolo ai. Mea nai e au ngā te exercise e tusa e le ngā tang train whafo melo. E train fo to tonga lai ton. Nā lai train I na I wha pe ona ngā lurua wha tasi wai le eise to tonga wha pe ngā lue na o ia. Ti sa pe fa me le fatu e pa muole le toto. E I fa le ngā o isi me le fatu e ngā me isi o isi o le fatu isi me a pe nā mama fa pe nā ma fatu ngā o po le ala fa to tonga e o le mafafau. E fe so tai uma to tonga nei mo le solo le o tino. Me nā e te taua ia ona le le a to me nei a wala le fa ngā yo inyo lo tino. Ton pe ia o masini pe fa tu langa nei e to tonga te tonu ia le una ngā yo le masini fa tino lan ngā lue ngai fai. Ia e sili atu la ona tāua tātou langa i sili atu tātou mo masini. Ato toa i o tātou tonga e tonu ma vaenga nei whapea ona solo le tino.
O lesi ngasa sele ua matana ta atele ma vavena maua tangata. O ngasa sele kanisa. Na o tu whaafonga so e ua tele nisi ua fase furua ua maua kanisa bino ta ua mamua. O tasi to tele o nisi wa whaine kanisa. O le tino a ia e eilo ngā puipuinga whanatūra na po o ha lava tu se e controla le e menge o iminti ia le mele o le whanawhanau o cellular ese o tino. Mai a ma i lungo le ulu se isau vai. E tau tu se me fole wai e whanawhanau mo cells ese o tino mo cellular. Ia ailo na control ia awaine i over o foi nei lai tititele e control ia matua fata te ingala tonu le fai ai whanawhanau ia la totole ia mo cells lai tonu le fai ai tele whanawhanau lo no inga ole leise se ava no tonu o la ia o mia ma tinga ile uru ma tupu ile o vainga se te vai pe mo tanga te kani so tonu o le fai ai fa pena fola isi vainga le leila le immunity tangata e mawhai ana control umanei me uma mea la le so ona whanawhanau o cells ese o tina mesia cells leanga le ta ur kanesa le ta wai o le tuma leanga wai tuma le he tuma leanga tuma le kanesa tuma le tuma leanga o kanesa le tuma le o le si tuma na whanawhanau ai le leanga ini si mena paul me o mi solo yo isi vaeng ai le leanga tu le me leanga le me mas malu solo vaeng o tino o tuma le na ia ele ona ele leanga longa leanga ia langa e olo solo ile ve ma le me o mi solo isi me olo tino me vaeng e olo tino ai le fa pele le ya le ai so o se suenga na lo ye ni taimi ma o lo sanga fa mang ne tel o le o fa tele ne perka ne sa ona o le lava o exercise ma le me tau sam o le tatu li o tatu fa fonto e le tulanga le i le kanesa o le prostate cancer o le e tatu fa solo no tatu matua ia whapenana sui o tātou hormones. Le te tonu o tātou na tātou tūlanga tau tama po tamaloa. O le suinga lana e ono a vea ai le tōtonga le prostate. E vea ai lo makanesa. Pe ale leo tātou pupinga whanātua lai tonu. Me lana e mō ngofia isi. Ai le mō ngofia isi. O tātou e whaangi lava la latu exercise. Mea lava exercise. Il mele kan ele prostate ele le tele o to ele e tele la vano ele mo mo kanisa al prostate tu anel kanisa ole tofale nau to fa fonga so ia ole o ka fale la vaia e te tau ona tau mafa tatu me to sami ona digest la ia fin fa penan fa ta vale le puta e miti ia melelei te tono mortino a te tau ona ese vaenga ele mana o mirtino mela nai te tau ia ona alu pelo lo vaenga le te tau na ele fale tau a ese vaenga ele te fenga e fesusu ia ilo ele e fa pena ele te tala lilo manava ele anga tele langa lai lala sanga nofo umi me te tono ele mana o mirtino o mena e ono save ue loa ma whaatupu ina le kanisa i tono le tino. Nā fo e wha maumonga i lunga anisia sisu enga i nenu sila le mo le tāua tele le tala le manawa. Le anga ale tala e mau e mea nei tono ma umena whaatupu vavena whaatupu la ia mea nei tono le whaatupu le kanisa. Mea lane te taua ia o na tala le ale tala lilo manamba va airfo mai langa te taua na whaiswawhanga ia va i tala lilo manava. Ale le ia na pa le ni lau me te sami e te tonu mai oe e si solo le i fole te tala lo manava. Wa o mea aila mea ia mea mo faipas nai tonu mea ai. E tele i mo mea ai mea mo me te sami fo ia mea fresh mea vegetables. O mo mea fo ia le i o i se
se masine vili ai ia whatainga o tātou talo mo whai le lei tele langa tele mea lei tonu e au ngā mo le tala o tātou manawa a le tama leo leisa marasaimi e tele me tele suka iai si e wa tele maswa ia e wa tau le ini fibers tau le ini mea na e fsosoni te tala i tātou manawa na e mo le mawina nisi a e so tang a te whanga ini tele mea ne ia lua o le leisa ma le saimi ia le te tala le folo manawa a e whanga ini rea tātou mea masani le talo ma le whai ia he vave ana te tala lo mana ma fingo fie fo ya o le sime tātou whaasolo mātua mele o le mele le tā fi umi o tala mana vai o fal fe au lata i tauna vaven te aila ngona loa tau ana vaven tala langa e leanga pe a umi na tu o ton e leanga mo le tino pe a sanga tā fi pe mea o te tauna ave ese ma le tino mena le ina fai na te tala pe tātou mana va te tala fe au lata ina ave ese mele mana o mea ia ai so soani tele ia iai le tulanga lea o mea tau sami ele lei ia malau exercise fa malosi wa ele ngatai maso o le e ngai ite a maso foi tonu tatu tau fale langa maso foi mea nai e fa ngai yo iai ia ma fa pena fo na talango fi masani ya tatu e fa ite man tua taimi fo ie umina enofu a umina enofu ia pete umi moe umi foi e te tu unga tau le whaina tu o se whata se inga namo tangata e le ngā ioi ia mwhapena ai ona malongo fie o waua so onga pōna iwi ia matele o ngase sau o teimina o le ngā ioi tino pēno whai atu o tele na inisi ua e le tau tuna tele tangata ua whaina o tulangane na ua e silfia a me se vola tātou ia na tele sa tele exercise e fata te sa ale sa ta alo po hatanga ta alo ngata alo ai te o to sui fa fo se ilo lau trying our lifestyle o e no fo e tau tele na tau sa mi no le lava exercise e se le vai fo na pona tio o toi fu tanga tene va ve no mai mai ya so termina tulanga le no ta o le use it or lose it Awai te le wha ngai lo maso e vai ana vai mawhai atu ia mwha pena o te spe wawena po ia e ngasi e sau nā teimi. Tele mea nai tā ua tele ia mea pēna tātu tā ua nefefe ia le lei lau tau sami, le lei lau tau mawha ia pā leni lei mea umana iai, e tauna iai. O whaatasi ma le exercise ia whai asa exercise asa umai ne whaonga pēna se keich le exercise time le ia le lalo i fole awhai tū la lau ngā ioi le aso. Pēna mena e fuanga ia wana i lalo mai le awhai tū la ia fu le atu le sili atu. Ai le anga pe ai lalo mai. Pengo fiela na ta fua i lau exercise po le hala vel exercise. E whai ai a ngā ioi lau tino. Po le fale, po le awala, po le whaapop te toko, po fiela vel whai exercise. Whaonga. Faifo e lava lau selen. Ia na e ma faifo na haya masini temi vati savali temi le winter fena savali le fale. Na we masini fena ki e savali o le matua le leifo na masini ne vete pa le mele alu le pao. E tanga tai fo la. O mea fo lau mo ne vai tau e whaonga wi tatu tino. Ala foot tai au ma na ia e whai lau stretch tātou ma tua me tātou stretch whai a lau stretch i te whale ia mana e tuele i lunga lau stretch a matana o lo fui oso la tele i loanga nei ta tele i loa mo ia sa ta alu fui ma whai nei ala mele o le exercise o le warm up ma le warm down o le mea na e peisanga i exercise ia whai so se taimi e tauna e warm up a whai sau exercise e tau huna e warm down ba a whapele pe fa umalo que ele fa pe umalo que sai e no fole la it's tawana fa fo sin so stress like titi to say fa ma lili fe lolo le albo mas la ele fa pe na o mata o tolo ele ele anga tele na mo mas pe fa na o mai no malo rolo tawana fa singa stress like titi ina e fa nga yo ile mo me tu le mu ye la lo le nga yo maso ya ona malo lo la ya le whainga la nao ngasi o yo exercise tauna iai. Ia, o te tonu wa lama whai fo tātou taimi,
whaia le sisi fia whaasoma. Ia, la whaina tau te toi whilo e fuilisi rua vai aso. I sato mata upu whatulanga ina ia mwhapenta tu talanoa te lei sisi fu teimta talanoa te lei sangasa whapitoa whaautu e tatu mta upu le fiafi a le nei teimi. Ia, atona la wha malolo i tatu whaistatu malolonga le anga bua leo le fiafi. Ia wha malua toi wha pewhiwa uese upu sala. Ia, wha mananga maile au auna. Ia, ai le mai asa le tātou te whelo ai fo i luma. Ia tātou fia whatase tautua nā. Ia le leia tātou me tau sami le leia tātou exercise. Ia lava fo i lau malolo mo Lou Soifua Maloloina. Manatua o Lou Soifua Maloloina o lo o iou lava au. Ia manue tele tātou o fiafi.